подписчики азиз, дӯстони зарна, навори чистовое ки хидм кардагим канал секрету студию чуд канал руй кардагинам бардоро декоративни ремонт ки бо камтари расход фигурни потолок косметикаш қати мақсад хона тайёр полни чистовой шад ана ки нигоҳ кун декоративни мақсад ки типа бой кардагим пафтагим рисункоша пеш нишон бутӣ рисункоша намра пол например бакош нишон бутӣ хе пол нихой даимия полни мошкага лаки маслени задагия светни наёш 10 сантиметри пафтагия вали қати задагим иш хай декоративка ки омон тиёркаи шпатели қати задагим хулоси гап ки сами экономични ремонташ меге рисункаш меге ами декоративка сами ами айҳамада арзонтариша як қопча шпаклевка қати мақсад муинадино рисунка кардагим баъди ами шпаклевка хоб паласош хай отдельни эмулсия қат кардагим ами танаи потолок туан ами 12 литри эмулсия рафтагия 6 дона кӯли дар потолокш рафтагия боқӣ дар ами танаш 12 та рафтагия уқа расходи калон шидаги нест 6 литри лаки светни қати мо ами танаша задагим ки полина хеле моиши лаббохе метони бишуште була ба азу беягон проблема декоративни рисунка ай дусён мезанем озро хана мезанем худо хоста бошад бо мебароремаш ям яке ай камтари расходое ки барои подписчикои канали секрету устоим ки бисёр мепурсанд ба ҳам хотири навози тамошо кунем то охира ами ай пеша нишон метем айбура ҳамаша чод ки савола бошад дар комментария бинависед чӣ намуд ремонте мехоҳем мо вича хо чистовӣ боша хо коркард пешниҳодтон мекунем баъдан ҷа номер мемонед номерои ватсап ҳастад ҳамоҷада муроҷиат мекунем занг задем нагирифтем галасовӣ кунем ки бинависед ҳамоҷада ответча мегирем мақсад баъд ҳамон занг мезанем суҳбат мекунем хулоси гап боз ина худам нишон метавом ҳамаша бо як бори дигар на шумо нигоҳ кунем ира декоративкаш ина мақсад ки я чизе ҳастае ки экономичный расход қатайнаи памиш 10 сантиметра ай и ба и я метра расчёти ами я метр пафтаги хонаи 6 ба 320 я 6 ба 320 я 315 ям хеле ана чира шланга гирем ку ана без такали наҷада шланг ду тараф дора сархай ами фигурада ду шланги параву парава круг неста намхе мешава ана плафонора гирем ку шланга бикаш хай плафонои простои заги хулоса шумо метонед бо дигар намудош бизанед шлангам гирем ку ана хеле дӯстони азиз ина фигура дар хонаи 6 ба 3 рисунка ака косметика ами ам экономичния потолок ай деволш бо гизалай бад экономичния баъд инаям декоративка ба валек шпаклевка да колер дохтагим ба валек загем агар битова ҷуҷалиш маълумай наи вакрукам дар шпаклевка тайёр кардагим ба валек мақсад ба шпател задем ба валек намудем ки рисунка буда ина ҷаш вада эмулсия амхе простои задагишем қати наи ду парае ки вада эмулсия яй болои шпаклевка у парашам амхе хулоси гап кадоме мехоҳа ки амхе ремонт кунем номерода муроҷиат кунем боқӣ зиндаву саломат бошем бо канали секретои устогӣ бошем ҳар он чизе мехоҳем дар комментария муроҷиат кунем мо барои шумо омода навор карда мепардозем